Alright, iti dati kagundawa hindi nga ro din iruging ibasa dati problem of the day ni Rudy iti Ilocos Norte nga napauluan iti apu ko. Sagudahin nga ro ti surat ni Pagayam a Rudy. Dear cousin. Sakbay man nin ibinglay ti pakasaritaak, kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yu di tanemar si studio. Kasabay kablawak, di iti padak nga kanayin nga mang subsubaybay dito nga program kasin yung. Nabayagan nga mabuybuyak dagiti programa yo iti fanpage nga Dear Manong Nemi kasin yung nang runa iti letter reading program siyo kini Dadim. Ngem Jack Pulos, impagarup nga siya tumeti may sa kadigiti makapagsurat ken makaiburay iti pakasaritaan na. Naawis tirik na nga mangibinglay iti pakasaritaak ngamin kat iti agdama at daan kami iti parikot ken ni Glenda nga asawak. Ni Glenda nga asawak iti nasuruken nga 20 atawen. At daan kami iti talong anak ken ni Glenda kasinyong ni Rudy Jr. nga nakaturpusan iti kolehyo ket addan makatawon na nga agtrab-trabaho ket nagtenga ni Rhea adda isunan iti may katlo nga tukad iti kolehyo kasama ten tinaudi ket ni Rainier first year college na met kasinyong iti agdama ket ikarkarigatan mi nga mangisakad ti panagadal dagiti duapay nga saan mi penapagturpos aggeddanda iti kolehyo. Nagdanda kahit nasawen, nabaya mano nga tawenan nga dual atat pagad-adalamit kolehyo, ta idi saan pa nga nakaturpos ni Rudy Jr. nga inauna, duadakin ni Rhea, tinagdan, high school pala idi ni Rainier. Naggraduar mo ni Rudy Jr., ala nakaina na kami ti may sa taon, ta nila Rhea ti agbasbasa idin iti kolehyo, 4th year high school mo ni Rainier idin. Ang kadeti nga taon, kadeti nga school year, nagdan mo da Rhea ni Rainier, 3rd year ni Rhea, 1st year college maten ni Rainier nga naudi. Ang gaboy di pa nagtintindulong mi nga gasawa na ipaay mi mo amin nakasapulan da. So far, aging gaita ke tuloy-tuloy lata mo ti panagtrabaho mi, panagsapul mi iti kwarta tapno na di kastakat maipaay mi digiti kasapulan dagiti dua pa nga anak mi iti panagadal da iti kolehyo aging nga agturpos da nga dua. Imbagit di ta ni Rudy Jr. agtabtrabahon nasurok makatawenan kat or dandani makatawon nga agtabtrabahon kat makatulong mat sagpaminsan ikan namot digita ading nati kwartada oray saan na ko mga obligasyon ken oray no amo namot akabaila mi pelaeng angem siguro kahit namat nga tulungan ni da. Tapno na di kastak at saan kami unay nga marigatan ni Glenda nga asawak. At daan na kiti natalged at trabaho kasinyong kiti asawak nalaing mat nga agpanunot iti mabalin nga anyaman nga panggedan na aglako-lako, ag-online shop, ag-online selling. Nawido mo ti asawak. Eso nga dakila tulong ko na. Tano mangnamnama kami laing iti matmatgedak agad. Ang mga numarigatan kami. Sa balin to pwede iti bills iti balay. Sa balin to pwede iti kasapulan mi iti inaldaw. Nang runa ti kanan mi. Iti kasapulan ti bagi mi. Dapat ti wifi. Ta syempre kasapulan mo ti estudyante ti wifi. Awan ti makunakon ti kinasaya at ti langin-langin mi ti asawa kasin ta. Awan ti malagip ko nga nadagsen nga dimteng nga parikot mi. No agapa kami man, apagbiit laeng, okay kami manen. Saan mi ipalubos nga dati agapa kami nga nakarong at tagsina kami, apagbiit, sa kami tagsinoblanan. Saan kami kasjay kiniglenda nga asawak. Ti kinagpaisuan na, o rin no nakaparaduar kami ni iti kolehyo, kaya tagbasbasa mo iti kolehyo dagiti duwape nga anak mi. Saan pulos nga nagbaliw ti kinalailo mi ti tunggal maysa. Jakmot pagpangaskasin yung.
dandani kami nagtawin iti 50 kiniglenda nga asawak. Angem, kabailan mi pelaeng mat nga paragsakin ti bagbagay mi. Kabailan mi pelaeng nga pagustuhan tirik namin o makalagip kami. Angem itilaeng kalabes kasin yung bigla nga nagbaliw ti asawak. Idita jak maawatan ta adda sa bali nga kayat na nga maaddaan wenno nga adda di kayat na nga maaddaan ko maisuna nga ti ididamo ket jak maawatan jak no damagek ket hanamot ibaga idi aging gang iti maysa nga aldaw naduktalak no anya nga talaga ti kayat ti asawak. Glenda, bakit? Umunakbit nga aglipas ka manganan ta adapay papanak. Ha? Mabaling ka di nga si kalata ti agidaliman kan tinanganan tayo. Ha? Awan mat digiti anak tan duduwa talat na batin. Ket adang rod papanak bakit? Una nga madamat ti papanak. Ha? Nasisita di papanak. Nasisita mo di papanak. Papanam ka di aya. Basta, inakin ni Maring Edna. Adda ka diti order na? Ngayon ka ited? Uno, adda ka diti singrem keng kuana? Basta. Sige. Urita makauri mo di papanak. Ay, agyaman naklakay. Aglipasak nga ruden. Umunaklat ang rumwaran. Si kanton di makamong agidalimanat. Ilak mo to ti Rio daw. Into no rumwar ka. Sige. Alang arod, umunakan. Ita ka lang nga sumangpad bakit? Ay, wan. Naibayag namin ditungtungan mi ni Maring Edna. Oo. Ay na, nakaapal launin ni Maring Edna. Anya? Apay apalam ni Maring Edna. Ket di mo kadipay nadamag. Ti anya? Ket naganakan dati inauna nga anak na. Ket anya ko mati nakaapal bakit? Ket imbag pay king kuana. Tada ti liwliwana iti agmalem. Adda ti apo ko nga aywanan na. Anya ti kahit mo asawan? Apalam ni Maring Edna gaputa dapo ko nan. Kituman nabayag mo nga sa anak ka nagawawir iti maladaga, iti baby. Nagdadakkel mo di kiti anak tan. Orayan mo't nga agapo ko ta bakit? Kaano nga ta nga agkaapo ko talakay? Dumteng tulat ta bakit? Ubing mit pwede kita anak ta. Karadradwar laang mit ni Rudy Jr. Nabit pa nga nagtrabaho. Kandi mati madamdamag ko nga nobya na. Isong karon day ta ti panunutek pa ilakay. Ha? Kaslawan sa mo tinamnamat ang agkaapo ko kini Rudy Jr. Anya? Di mo kadimadlaw titigtignay na? Huh? Aging gaita, awan pa'y pulos tinyam amuna kadata nga nobya na. Manipo di high school. Ti kaaduan ka, di ka tataduma, kaaduan na kat high school pa ilahin kat makinobya dan. Ngim ni Rudy Jr., awan na pulos tinang nangig ko. Awan pulos tinapuutag. Nga adaman la inaram na nga babae, ada na nobya na. Kat syempre kat, pasnik na tinagbasa ti anak ta. Isungarod nga with honors nga kanayon, idi, sa ita, nagturpo si ti kolehyo nga nangangatuman ti grades na. Kung itaan, alis tubin ka nakasapol iti trabaho, kat napintas ti trabaho na. Unim kas na sa balit, matmadlaw ko king kuana. Anya kung matimadlaw mo king kuana? Saan nga tanga? Nga niya? Saan nga tanga baklan ni Junior? Anya? Tilata nga pang pananutin mo't sikamad, bakit? Saan nga baklan ni Junior? Winangin na naduma, kat asla nakaluklok ng titi gargaraw na, titignay na. Amin nga panagsauna na duduma. Kasla nalukneng ko na. Gagangay lang day ta Ngimpatsik nga lalaking lalaki ni Junior.
Junior nga ron. Urayam kadlat kami bakit? Baka di na pinasango atin na kinobya. Wala awang pa siguro na kurso na daan na, kadagiti naman mo na nga babalasang. Baka mat ngayon saan nga balasang ti kayat na, at tala ka man Glenda bakit? Saan ka man gagpanpanunot iti kasta? Ang mga numangig na ka, numaamuan ni Junior nga kasta ti pampanunutin may papanking kwa na, baka kinuan niya ti masauna, wano marikna na. Panunutin mo ti rikna na Wanang magagara na klaunin nga agkaapo kung uray pa ikid di adanobya na. Nabit pa nga nagtrabaho ti anak ta kahit mo ka di nga. Saan pa nga nakasagana kat agkaputoten? Agpamilyan? Tandaan ang bakit? Agpapakolehyo ta pailaang. Kasi sigurado nga no makaputot ni Junior kat di nakabailan nga biyagan nga si Suna. Sigurado nga maobligata nga pati datagat tumulong. Oo. Urayam kadlatan bakit nga agradwar di kita dua? Apekas la sa bali mati jarti asawa mi tayo ni Glenda. Rudy anak ko. Nang. Pagpagunya kita di man la umisem. Kasaan man nga kasya nga sigod. Ay na, baybayan nyo kadlatan ni Glenda nanang. Dangamin ti parikot na. Anya ti parikot yo. Akit pagsaritaan nyo ano anyaman dayta nga parikot. Saan mo't kidi nga siyak ti parikot na nanang? Anya nga ron ti parikot na. Tapeng nga kasya nga pagunyak di pay umisem. Nga kasla sa bali ti panunutin na. Ay na, jak man mo kadeta nga manugang yun nanang. Nakadado nga apalan na iti sabali nga tao. Deta pelang mat apo ko ti apalan na. Anya? Naganak kami diti kumadreme. Ay naganak dati anak na kunak kuma. Dati kumadreme, naadaanan iti apo ko. Kat apalan na ti kumadreyo taadaan apo ko na kasta. Kaduna nang. Mawatan ni Suna. At pagpabasa kami pelat kolehyo, duwa pa iti pagturpo sa me. Kati kayat nang agkaapo ko kami. Kasla kayat na pumutoten ni Junior. Ay na. Kasi saan mo't nga nadagsin na parikot dayta? Gagangay laang mo't itikas ka na kayo nga. Kasta nga edaden, agsapul nga tamot liwliwana, agsapul nga tamot ti apo ko nga ay aywanan na Tingarod parikot nanang. Marigatan kami pa nga mangisakad ti pa nagbasa dagiti anak me. Anyan tulagid din no agapu ko kami. Sigurado ni Junior di na pa kabailan nga biyagan ti nga mangbiag ti pamilya. Tanabitmet pa nga nagtrabaho. Patsik nga saan pa nga umanay ti urnong na no adaman urnong na. Alakit maawatan kamot Rudy Baraw. Ang gagangay laang dayta nga kailiw ti maysa nga ina. Ti agawir iti maladagan no adda ti makitkita na nga apalan na. Iso nga awatem latanan ni Glenda. Kat anusan nyo urayan nyo nga dumteng ti panawon nga maaddaang kay tumot iti apu kaw. Masasalakid di nga ni Rhea at timangtid ti apu ko yaw. Ta dipit pa'y nagturpaws. Saan nga agpaiso nanang? Saan may palubos nga ni Rhea ti makaited ti umuna nga apu ko me? Nang runa no sampe nga nakaturpos iti kolehyo. Nakarkaro manin ni Rainier ngay na ude. First year na pailaang saan ka de? Uwan nanang. Kun may isa, napasnag mo't nga agbasa ni Rainier. Ket awan mo't ti pagdanagan miking kuana. Kinuray Suna, awan mo't ti madamdamag mi nga nubya na. Ala, nasayaan. Tanapintas ti panang padakilyo kadagiti anak yaw. Kay kanayo mo nga ibaga kini Glenda. Agan anos na aguray nga maaddaang kay to iti apukaw. Kan saan nang apalan ti sabali. Uwan nanang. Kastamo ti ibagbagak king kuana. Ada akong bakit? Ada kang dito si Led lakay. Ada kayo tas sino ti kaduam dito si Led? Umay ka dito umaya kon.
Sino ay ti kadom dito eh? Ni. Sino ti akin anak na ita? Nag-cute ay ha. Huwag nagpaiso Ay, ala, gusto ko na tigaragak na. Ala, opoy. Magusto mo ni pang nangubak ka? Akin anak na ita, nga ubing. Dati, apo ko ni kasinsin Josie, nga simbang pati apo ko na nga gapo di syudad, Kat api nga daking ka. ada na pananda, kung nakadakwada, ibati dala kanya ko, tapno di da marigatan, ado kanot lakadan da. Agasun ta, aga broad gayam dati inana da ito. Alapiman mo. Kat ni Maring Josie ka nun, ni kasinsin Josie kunak kuma. Iso na ti mga iwan. Isot pang ibat tiyanda. Aya. Nakaapal mo da kasinsin Josie. Sigurado nga kanayon to nga may ayo ka dito nga ubing. Kahit mo sawan, aga broad ti ina data ubing. Iti anak ni kasinsin mo. Aga broad ka no. Kat ti asawa na. Ti ama data ubing. Ay nagat adamat trabaho na angam saan nga makaanay tapno no mabiyag dati pamilyada. Kat ni. Makatawan mo't kanon nga nasurok ti ubing. Kat saan may nga naluko? Saan nga napili ti mangubakin mga iwan kinkwana? Isongar nga iti nalak. Kasta una iti garagak na. Aya. Ay, ala, nag-cute ka nga talaga. Ay na, makaayo nga talaga. Ala, alas tunan. Alakit baka umlik ka, alas tunan. Ay, kaano nga rin kay Subli? Ay na, isa kong tulay Subli no may daalaan. Anya? Aging ka di do may alaan. Ipapas ko mo't, nga aywanan, ay no, pagagiritak na nga ubi, naggawanas nga, kagatang ka man, baby, ay. Kumusta mo ti panagadalyo? Rhea ken Rainier? Nasayat mo't lahat tatang. Uri siya tatang. Agtes kami itong lawas nan. Alay bagayon to no, ada ka sa pulan nyo. Ay, sige tatang. Masapul ko ti pagpaserox ko ti pag-review tatang. Dumawat kay tulat na gandanang yon. Tainted ko dati kwarta king kuana. Alawan, dawatin yung tulatan di kasapulan nyo. Basta ipas na cute agbasa Win nanang. Si Kamad Junior, kumusta mo ti trabahong barok? Ay, nasayahat mo tatang. Kat, kaanong tumbot nga dayam amom nga nobyam, Junior. Si Kamad bagat. Happy nga deta nobya mo titimdamagim ng kuana. Kat, anya ko matidakas na. Ay. Junior, nanang. Kaano aya nga adayam amom nga nobyam kada kami kinitatang mo. Puro trabaho kan sa malatang barok. Di mo samot masangon ti love life mo. Ay naglenda. Taman ti alakit api kumontra ka ngamin kadamagik laeng mat Wala sa balin samot ti kayat mo. Junior. Glenda. Nanang. Kwa. Saan ko pa nga masangon ngamin nanang? Kunakmot kami ng ka, bakit? Saan mo nga masango? Wanoan niya. Talaman bakit? Kat ape ay kat awang matidakas na no salud-sudik laeng mat. Ta siyempre gagangay laeng mat itikas ken kwa na nga. Adamot ten trabaho na. Nakaturpos mo ten iti kolehiyo. Nga mabalin kumamot ten nga makinobya. Ta palubusan tamot ten. Ay, kwa nanang. Adan tulat ta bakit? Si kamot. Kat ape nga may sikat sumumsumbat para kin ni Junior. Nanang, Junior, kaano nga makiasawa ka? Unay mo ting Glenda, asawa mo ti bagbagamon. Ay kwa nanang. Awan pa ti panunot ko dito ag-asawa nanang. Awan mo pa ti urnong ko. Awatam. Kanayin ko ibagbagagin ka, awan pa ti urnong na. Api kas lapilitim ka ag-asawa.
Ay na, ibagbagak laang mat. Nga no kahit na tagasawa na kat, madipa mabalin nga road. Tawang pa iti urnong na, di ka makawawat si Kaglenda. Kat apay. Eta ka manen. Ang ada plano nga agasawan to, Junior? Kat alangan mo't nga awan. Kat urayam nga nga ang isulat sumungbat, saan nga sikat sumusungbat para king kuana. Kat nang dances nga ron ta damdamagan. Kat siyempre agad adan to plano na angem sample lang nga kadagito, sample lang nga ita, tanasapa pa'y. Junior, sikat ti sumungbat. Sikat ti kahit ko nga mang sungbat ti saludsud ko. Nanang. Ada ka di mo la planom nga agpamilyan to, nga umasawa, nga agkaputot. Una nanang, ngem sample lang nga kadagito eh. Kunakmot king ka. Adan to lang tananang. Angem, ada ka din ti kursonadam nga babae? Oy, Apo Glenda, talnaam detan. Ay, kontra ka nga talaga. Oh, sumungbat ka, Junior. Kwa. Ako, nanang. Awam mo't pa'y nanang. Awam pa'y ti kursonadak. Ay, Apo, aya barok. Sa balin samot ngamin ti kursonadam. Glenda. Sobra deta na. Nalabes unay deta pa ng kuwam ti anaktan. Anya ko mga nalabes. Kini bagbagak laang mat. Junior. Prang kain nakman. Nang. Lalaking ka matlaang? Ay, Glenda. Kasumungbat ka, Junior? Ay, una nang. Sigurado ka. Una nang. Ay, ngunay kamutan, bakit? Sigurado am laang, Junior. Diyak kayat nga, maamok iti sa bali nga. Sa bali gayam ti kayat mo. Saan gayam nga babae ti kayat mo? Glenda, usto nang kunakmat king ka. Di kayo madanagan nanang. No panpanunutin yung nga bakla. Saan ang kabakla? Awan lang ti panawin ko nga makinubya. Kita emot, nangig mo. Iso nga talnaam ti anaktan. Isardeng mo dito nga pampanunute mon. Makapawang gana sa mangan. Apay ngay wadagnak mo't bakit? Ay na. Arakupin kalaeng ta. Sigud mo't nga kasat araramidik no kay datan no maturog tan. Kanayin nakla kung kontrain ta kaya't ko mapasamak. Kasano nga kinontra ka? Tininggar kalaeng ta madididya araramidik iti anak ta. Kasla mo man lang kasta. Ako saranan nga bakla. Kat saan ko na nang agtanak ako man na. Saan mo ko mga ipapilitin? Ay na. Deta ayat mo nga maadaan iti apo ko bakit? Makawatak dayta. Gagangay lahing dayta. Ang yung saan kumamot. Nga kasta niya raramidim iti anak na nga ni Junior. Kaslaman la presyo rin misunan nga agasawan. Tapno lamang maadaan ka ni di apo ko. Sigsigurado laang mat nga maadaanak to ti apo ko kenkwana. Ken may sakit awo mo ti dakes na. Nakadumot dita ti daan apo ko nga. Uri no karadraduar da ti college. Ket agasawa dan. Kaya't mo nga nga tulada ni Junior ida. Nga di da pinakasagana nga. Nga agpamilya ket agpamilyadan. Tintumat lang anak ta ti marigatan bakit? Saan lang isuna pati datan to? Saan tamat nga mabalin nga baybayan ti anak ta? No bilang laing ta makasikog isuna kat saan nga nakasagana nga mangbiyag ti pamilyana? Ay na maadaan tanto lata iti apo ko bakit? Saan mo nga apuraan? Kahit kung arudan nga day aywanak, kahit kung arudan nga damang liwliwakan niya, kahit adahag man nga mang liwliwakin ka, sa bali, di nak maawatan, sa bali ti kayat ko.
Apalam launa di kiti makitkitam di tarwar. Di mo laan mo siguro mo tirigat da nga agaw awir iti apo ko da. Nangrunan di da pa'y nakasagana di kiti antak da nga naganak, nagkaputot. Iso da man lang marigatan. Una ang sa balilaing mo gemated namat nga liwliwa ah. Sa balilaing ba't no bukod ko nga apo ko ti awir. Alagad kabayatan na nga awampay. Inka pala aywanan ti apukot sa bali ah. Sa bali lang arod na bukod ko nga apo ko kung nagmatking ka. Kataguray ka ah. Unay ka mo tin bakit? Ano nga bimbakit kan. Di ka pulos, itamat nga di ka makaawat. Basta di nakarakupan. Maditiliknak. Anya? Nagrabaho mo tarason mo? Makamu ka. Maturogak man laengan. Agap apa kayo kade kini Glenda baraw. Ay, saan mo't nga makuna nga apa day dyan nanang? Ang imiramraman naklaang iti sakit tinagam na. Kanda ta imun na kada kita addaan iti apo ko. Ay na. Apimot nga kasta kami ni Glenda. Kaya di nalata orayan nga maadaan kayo matibukod yung nga apo ko. No kasta awan manan. Rimor manin nanang. Nay, di na pa'y nalabaan dati mo ring may. Kat napan manin kadigati. Napan kini kumare na. Mapan na kano aywanan dati apo ko ni kumaring Edna. Kalpasan na, mapan kano kini kasinsin na nga Josie. Aywanan na kano mo di apo ko ni kasinsin na. Ay, unay mo deta nga asawa kong. Ay na. Kat unain na ko mapailaan at aramiden dati trabaho na dito'y Kakasado. Saan sapi nga mapanaglaklakon? Saan nga ro din nanang? Imbes nga mapanaglako kadigiti lako na. At damot nga mapan kadigiti addaan iti apo ko. Kit kanayin ko ibagbagaking kwa na saan ngamin nga mapapanijay tapno saan nga umapapal kadakwada. Angin saan na lang nga danunan ni Jay. Buludin na pa digiti ubing. Buludin na ti apo ko ti sabali. Iyawid na ti dubalay ay aywanan na. Ay naunay mo deta nga asawa mo. Ala, anusam lata abaraw. Ta gagangay la siguro day ta ti bumakat. Kat iliwan na ti maaddaan iti apo ko. Apay kasta kay kadidi nanang. Saan ba't nga kasjay ka kalabas nga kagurak ti asawa, kagurak ni tatang mo, gapula ka dayta. Saan mo takas dyan? Ang gagangailaang mo nga no adda makitak nga kasadarak, ide nga adaw awirin da nga maladaga akot. Gagangailaang nga iliwak mat nga siya kumamat ti maadaan iti apo ko. Ang nabiit mo laang ti panaguray ko ide. Tani manong nyo, ti inaunayaw akot. Nasapa mo't nga nagasawa. Iso nga nasapak mo't nga naadaan iti apo ko. Ay, tingarot kayo ti asawak na nang ura-uradan kat maadaan ko mamot ti apo ko tapos saan nga umapapal ka digiti addaan iti apo ko. Ang di naman pampanunutin nga saan nga kaskarina ti maadaan iti pamilya. Nangruna kini Junior kat ni. Nabit mo't pa nga nagtrabaho. Ala. Anusam latang arot baraw. Tabareng no agmaw-maw tumitla dayta nga yak amaw no anyat awag na dayta nga rik-rik naen ti asawam. Sapay kumarot ananang. Basta saan nyo lata ikarkararag nga sapay kumakit maadaan kayon iti apo kaw. Amang dakdakkel to ti problema yaw. Amang angkat no saan nga ni Junior ti makaitid ti apo ko kada kayo. Nya. Amang angkat no ni Rhea. Saan mi palubos nanang? Alakit bantayan nyo, di kita anak yo Ken kasaritam nga nasaya at ti asawam. Nanang, kasta ti aramidek nga talaga.
Pasensya mo ni nanang mo, Junior. Tatang, kulit-kulitin nakakadipelaeng aking gaita. No, daduman laeng tatang. Anya, damagin na no, awan pa iti nubyak. Ay na, unay mo tayo nga nanang mo. Kahit anya timbagam. Awan pa'y kung tatang, tawang mo't pa'y. Awan ka di pa iti plano mo no. Uno panggap mo nga maki nubya. Barok. Awan pa'y tatang. Kahit ko pala tiyag trabaho. Ang may ati maadaan iti nubya. Mabalin mo nga pagbalinin nga inspirasyon mo iti panagtrabaho barok. Tatang, no adda deti kursunadam ko mga balasang iti opisina yo. Wenno adda deti amom gayem mo wenno gayem ti gayem mo. No kursunadam ket awan ti dakas na no armem ken nagbalin nga nobyam. Tadeta nobya met pelaeng. Saan mo met pengasawaan? No panpanunutem nga kahit mo pelaeng ti agurnong. Sumapul ka ay tinubya nga damat tinatalgad nga trabaho na akasking ka. Ay, awang pengarod tatang. Alala, sige. Angem pakaamuan nakto no adan to ararmay mong barok. Katulungan kan to. Suruan ka no kasano ti agarem. Tapno sigurado nga mapasungbat mo. Ay, sige tatang. Sige, barok. Angem kaano nga ta? Ay, tatang. Kaano nga ta nga maadang kay tinubya barok? Ay, pasensya ka, no? Saan ka ba't i-press pressure kid di? Angem anya tayo dyan, garaga. Saan ka ba't gidi nga i-press pressure barok? Angem tikait ko laeng. Dati ipalagip ko king ka. Nga okay laeng itikasking ka nga uri no nabit pa nga nagtrabaho ket maadaanan iti inspirasyon iti biyag. Uwan tatang, mawatang kayo. Ngim awan pa nga talaga kadagitoy tatang. Awan pa iti panunot ko dayta. Anya? Sige barok. Saan gamit niya i-press pressure? Tuloy tayo timangan. Anya ti kayat mo asawan Rode. Kasla pud nun samat dati atap ni Glenda iti anak mi nga ni Junior, nanang. Anya? Kayat mo asawan? Adda bakbakla ni Junior? Kasla nga ron. Kasla ti panagsungsungbat na no, damdamagig, no kaano nga makinobya kat. Kasla saan nga excited, no saan malanga kiligan. Ay, unay batin aya. Saan nyo nga ikanti sa bali nga kaipapanantay dyan, nga panagsungbat na. Amangan mat no talaga nga ipaspasnig na laing tagtrabaho. Saan na pa siguro mat ang nakita ti babae nga kayat nang agbaling nga nubya na wano ti pagpitikan ti puso na. Ay, may isa ka mat, dildillawom ti asawam, ang si kamat gayam, agpadpada kayaw. Saan na nang ang dinahamag ko laing mat. Maproblema anak ni Glenda. Anya? Ano nga aldawon nga kanayon nga saan nga mabalbalay. At dala ta dita karkaruba. Mapan ka dagiti adda apu ko na. Ket mapan na liwliwa inti bagina, babaen iti apu ko ti sabali. Ket gagangay laeng atawam mo't pengar ti apu ko yung abukod yaw. Una nga mabaybayan naman ti trabaho dito balay nanang. Mabaybayan na pa iti pagsapulan nan. Ala kasaritam Manong ka aldawin aya. Yaka mo. Dan sa dualawasan nga kas nararamidin na. Ala, ano sam laeng barok? Tabareng maornos yung laeng dayta nga parikot yaw iti asawam. Ay. Makaturog ka din lakay? Ha?
Bakit? Salsaludsudin ka no makaturog kan. Kwa, ape ka di? No saan ka pa nga makaturog? Kat, no kayat mo, pagustuhan tati bagita. Ha? Pagustuhan tati riknata. Anya tikit mo sawan? Mailiwak yung kalakay. Glenda, bakit? Bigla-bigla mo't nga mailiw ka. Apay, dakas ka din no mailiwak yung ka. Dakas ka din nga mailiwak iti bukod ko nga asawa. Anya? Harakupan ka man lakay. Cute mo na. Nabayagan nga. Kailiw ka mo't bakit? Ang agpaspasugnod ka mo't. Aya, saan? Anya nga saan? Manungal daw nga, manmano ka lang nga, adda dito'y balay. Kintong galag kay data. Talikodan na. Nakasla kagura nakpay. Saan? Alakit pakawanan nak alakay. Ha? Pakawanan nak no. No. Madi man timpak pakitak yung iti kalabas. Ay na. Saan ka nga rumbeng kid daw ti pamakawang kanyak bakit? Maawatan ka mo. Awa mo ti basol mo. Sungar nga lalav ka lakay. Nakaan-anos ka kanyak. Agkang ka man. Ipatpatig ka unay-unay. Rudy lakay. Ipatpatig ka mat unay-unay, Glenda, bakit? Amom day ta. Saan to pulos nga agbali ti panagayat ko king ka? Makay-ayo nga ding-ding dagita nga ibagbagam lakay. So nga namang mangit ko dagita. Kayat ko nga usubin ti badok. Anya? Api nakalagip ka man, bakit? Anya? Sigod mat nga kastuyak na makalagipak. Sa bagay. Ang bigla-bigla latan ata. Kanula di iwadagnak pa no arakupin ka. Sorry papauyuak la idingem. Saan gayam nga rumbeng agpauyuaking ka. Ay, may bagmat na nakamiris kan bakit? Alan sabi mo tabado mo na. Ikatay mo na. Win. Ay na. Ni. Mayat sa tiririk na ama, bakit? Kapag ikat ko pala ti t-shirt ko, kitrinogyan na ko nga rin umansa. Nakay. Apo, sa pinakabarbara ti baging bakit? Dadanda nga mang parugsoy tirik na. Ni, bakit? Anya tiraramida? Samo ka di kaya? Ay, isaan man na. Nukasta. Kanem. Tapno narugrugso ka man. Na bakit? Kay ayok la una ya. Unay. Anya nga tatnaknakan ni bakit ko. Tapi nga bigla-bigla malatang nga kastuyin. Diyos ko, kaano lang ini. Manungal daw nga, halos dinakpagunyan. Hindi unay matatao dito balay. Nga, dinakpay kaya't nga sangwin na maturog. Iwadagnak pa inong arakupit ang imita. Itatakot ni. Kasta unay mo tindi. Kinarugsukin kina-wild na. Ni Glenda nga asawa. Di nakmadlainik kan ti gundaway ko nga. Siyak mo ti mang romansa king kuana. Tugawan nak po tayo. Gundawaya kunta. Kaingar na lakay. Sigurado ka? Nga saan kan nga romansahin? Saan? Umanayin nga siyak ti mang romansa kin mang paragsaking. Unahin bakit? Naggana sa no kasta. Basta steady ka lang. Ha? Basta ibagam kanyak. Ha? Ibagam kanyak no.
no dandani ka naglipas. Tagsinukat ta, ti pwesto. Sige, ang imita, siyak pala ang takinrabaho lakay. Una bakit? Dito, nagkabal yun, Diyos ko. Rudy, lakay. Bakit? Kasti ko ba kanain, bakit? Sige. Naisip kaya't mo kanayunin talakay. Ay, naggana sa nukas na bakit? Basta ibagam, saan ka nagliplipas nga sakta agad trabaho? Siyak to ang data madamdama. Ito naglipas ka. Bakit? Rudy. Unay na pinaspasan nan. Aguri ka. Dandani ka din. Agsino ka tati Preston. Sige. Aguri ka. Abay. May kabila kitipungan dito yung dipatong ko. Sige. Ape ka di. May mayat. May mayat no katirik na na. Sige. Dita. Sige. Aglipas kan. Nga si kadagin rabaw lakay. Sige, bakit? Nagganas Kasti kumakan ayo. Lakay. Bakit? Mapanon bakit? Sige, lakay. Sige. Isagad mo, lakay. Aging gani maudi ka tunted. Isireg mo. Saan mo adagos nga ikatid, lakay. Aging ganga. Aguri ka. Apay, sa mo pala uksutin. Apay, tap na sigurado nga. Sumrek amin nga tadtid na. Ay, anya ka dito nga ibagbagan, bakit? Basta, ang ginarakop ta palaeng. Kasti ta palaeng. Sa mo palagi katan lakay. Sige, nisutikahit mo, bakit? Ay nailiwang kalauni kanya kaya. Dahil takat ngayon, tagpaspasog doon ka, timanungal daw. Uwin nga, Rod. Sana ko mga rumbing nga nagpaspasog noon, nagpapauyo. Alawin kit bumawi ta, bakit? Sige, aging inarakop talat nga, Rod. Aging nga kusan tulatan nga maikat. Intuno, detan, naawanin. Limok na nga, bakit? Inot mo't nga may katen. Sana balen? Okay lang, lakay. Daitan, awanay. Iribuaren, talimok na nga, bakit? Dumsaag ka nga roden. Ang imjak pala, ikatan dati pong andito Diti patong ko. Alawin, bakit? Napanuga ka. Nabayag namin hindi din na udi, bakit? Ang no kayat mo, kabailan pa lang. Agpamindwa ta madamdama lakay. Kayan pa'y? Kitaeg, bakit? Bareng no kabailak to pa'y. Nga makipamindwa ta. Sige lakay. Aginan ka pa ilang aron. No kasta. Okay kayo manan kiniglenda. Baraw. Wala nang. Ay, mamuda kami mo't kiniglenda. Awan na ti gundaway nga. Agapa kami nga saan nga marisot. Sa bagay, ang isun sa daytan ti kapautan nga panagapayaw. Ta saan kayang halos di kaya gininunit ti manong nga aldaw. Ang imita okay kayo matan. Nakaamiri siguro nanang nga saan nga rumbeng nga apalan na dagiti daduma dita nga dan iti apo ko. Nanaragragsak kami madlaeng no awan ti parikot mi. Ta sigurado no agkaapo ko kami man ita nga panawen marigatan kami tumadlaeng. No saan nga kabailan ni Junior nga biyagan ti bukod na nga pamilya da kami tumalapag kamangan na. Saan ka di? Ay, usto, met kiti abarag. Nasaya at mat ata nakaamirisin ni Glenda nga asawam. Uwin nga rod nanang. Dahil talawa na di pagyamyamana.
May kamanganan bakit? Nagluto ak, hindi paboritom nga si Daan. Megan. Mga kalatan lakay. Maditibagbagi. Anya? Masakit ka di bakit? Iba ka ma. Anya ti marikliktam? Diyak nga, amo lakay. Diyak amo, diyak maawatan, maulaw kita'y palabigat. Anya? Ni, api nga maulaw ka bakit? Baka masapol mo't mapanagpa-check up. Ika kini Doc JC Adaya. Agpa-appointment ta. Saan? Saan nga ni Doc JC ti ka sa pulak lakay? Ha? Sino nga ron? Ni. Agduldul ka mo bakit? Majakay dataangot di talinotom lakay. Jakayat iya dayong kanya. Anya? Ni. Api nga dim kaya ti angon tagat kahit mumundok ka. Bakit? Api agduldul ka bakit? Ibagam kanyang doon niya ti marigrignam. Gagangay laang dito lakay. Anya nga gagangay? Saan nga gagangay data? Kaano tinaudi nga nakita ka nagduldul ukit idi nabayag ka panawanan. Idi sikog mo ni Rainier. Tanakan mo nga madia. Uno, padasim ti ag-BP baka high blood ka. Saan ka high blood? Gagangay lang dito. Kasi man tinariknak idin. Kaano, jak pinaputan nga nagduldul ka. Kaano kuma? Idi masikog ka kini Rainier. Idi masikog ka kini Rainier ang imano nga tawin di jayin. No, jak mariro 18 years ago. So nga rod. Kasi tinariknak idi. Kasi manitan. Anya, di ka maawatan bakit? Gagangay lang dito. Saan nga gagangay data? Noon data pa nagduldul mo ako nga nariknam idi napasamak kin ka idi nagsikog ka kin ni Rainier. Dayjay ti gagangay. Agam ita. Saan nga gagangay data? Ada rason na laki di data. Ada nga rod rason na lakay. Di ka makaaw-awat. Anya? Siyak pa iti di makaawat? Katuan, ito di ko pala magbagakin ka gagangay laang dito iti masikog. Anya? Sino ti masikog? Sino ko matagdol-dol Di siya. Sika? Masikog ka bakit? Kasano ko bakit saan ka di nga agtetek ka iti pills? Aha! Di mo kunain ngayon sarding mo't nagtake ti pills, bakit? Api di ka maragsakan nga maadaan tamanin iti anak. Kastaon iti ragsak ko ito'y napaniknik kita deta ni duwang nga linya. Duwang nga linya nga agpaiso ha. Api nga adda pregnancy test kit mo. Kat gimatang no kasta, insarding mo nga talaga tinag-take the pills? Nabayagan nga insarding ko. Sipo didi, kahit kunti agapo ko. Ang imawan sama tinamnamatan nga agapo ko kini Junior. Iso nga, nagpasikog ka? Tapno laeng adaw awirim nga maladaga? Kutman ano ko agradwar tumad di kita anak dan ni kuleyo daan. Unang first year pa lang ni Rainier, bakit? Third year pa lang ni Rhea. Adupay nga tawin nga agpakuleyo ta. Sakit ita? Masikog ka manan? Di mat pakaragsakag mat nga maadaan ay iti anak, iti baby. No saan ko man nga apo ko, at least anak ko, bukbukod ko, tapno sa anak nga mapan bulbulod iti maladaga nga aywanag. Kasano nga rod bakit? Gastos man na. Ay, unay mo tayo. Kabailan ta data, kinaya ta idi. Kaya ta manitan Isabali idi Kadita katagpakpakuleyo tan. Apo, Diyos ko, bakit? Ay, unay mo tan. Di ta pala nakarod naga. Anya?
Imbagam la kumana tanagaywan tan iti aso inupusa. Kakura ka man laya api. Kasla di ka maragsakan nga danto manin anak ta. Saan ba't nga kasjay? Angin, unay mo ten. Bakit kilakaitan? Kat apay ko ma, dakes ko ma. Kat imaginim bakit? Dinto pa'y agdebuta anak ta. When agbasbasan to pelat kolehiyo. Agkubkubutan taon. Kasanan to pa'y nga raw. Dati mo ta, kontra ka nga talaga. Kahit ko nga raw, di maadaan iti baby. Unay mo ten bakit? Kasta unay ti ragsak ti asawa ka sinyo nga paman nga naduktalan na nga masikog isuna. E dinto nga siya aglalaok ti nariknak kaday di nga gundaway. Imo na nga simken iti panunot ko. Umanay to nga ta. Ti matmatgadan mi nga gasawa. Matgadak ko na kata kasanong tupeng nga rod nga makatrabaho. Kasanong tupeng nga makasapol ti asawak no sikog nanton ti may kapat nga anak mi. Dua ti pagbasbasaem mi ti kolehiyo kasin yung sakit ita masikog ti asawak. Iso nga sa anak ko mga mababalaw ti asawak no kastoy ti mariknak. Idi imbagak kininanang ti kasasaad ti asawak kasin yung no kasano ti panakaklaat ko kat adakin ko ana. Ang imawanin ti maramidan mi, taadaditan. Nasken nga aklunen mi. Nga iso, tigasat mi ken impaay ni Apo Diyos nga blessing kada kami. Ang tila kidkidawag, tila ikarkararag ko kat sapay ko ma, takabailan minto nga biyagan ti naudi nga anak mi, ore inton bumakit lumakay kami. Sa bagay, tulungan da kam tumutin dagiti anak mi nga talo, nga imun una, tulungan dan tumuta, ading dan Iti agdama kasin yung pasaray ag morning sickness ti asawak, pasaray ag undertimak, at syempre, agbasbasa mo ti duwa nga anak mi, agtabtrabaho mo ti inauna, kat awam mo tinamnamain na nga makatulong keng kuana. Ni nanang, adamot, awirin na nga, adamot tarakin na nga, bambantayan na. Iso nga kapilitan nga siya, ti tumaray no kasapulan nak ti asawak, no maululaw nga, diyak mawatan. Nabayag ngamin, day di na uding nga napadasak ti nangawawir iti asawak gapo iti morning sickness. 18 years ago. Sakit ita. Ag morning sickness manin ti asawak. Pa-check nga daytoy get menopausal baby ti asawak ta maudi siguro nga pa nagsikog na. Iso nga medyo maselan, tadadigidi gundaway nga no bumangon ket maulaw. Santo agduldul Hay, abo aya, no kaanumot nga lakaya kon. No kaanumot nga bagat ti asawa kon. Maadaan kami tumanan ni ti baby. May-mayat la kuman no apo ko. Diyak mo kasin yung no anyan to ti pagbanagan na pagtungpalan ti amin. Sapay ko ma. Nasalon at to ti anak mi. Nasalon at to dagiti aginak. Into no ipasngay ni Glenda. Ti naudi nga anak mi. Dahil ito iti pakabuklan, ti pakasalita kasin yung ang kidawa ko man iti balakad kada kayo no anyat kasasayatan nga ramiden tapno no ti kasta. Ket malampasan mi dahil nga panubok. Iti kasto nga edad min nga maaddaan kami manen iti maysa manen nga responsibilidad. Iti maysa nga anak nga no pay blessing nga makuna angem siyempre in realidad, iti realidad nadagsen iti bulsa. Ken maysa narigrigat itan ta siyempre saan met nga kasla idin nga
kapigpigsaan ti bagimi. Ala dati nga ron ti paggibusan ti surat ko kasin, sapay ko magat nakaibatit adal kadagiti amin nga din ngay kinagbuya, ket yun akong tiagyaman kadagiti makaited ti balakad. More power to your program kasin, and God bless everyone. To'y imbes ko mga agapu ko, ngem nakaputot manen apagayam mo. Rudy, iti Ilocos Norte.